يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. balma shirif la jabarani la jabo ambo foka wali nyumando keren yala aw munu sogole me anani watina shirif la jabarani sanfe bi juma khutba kene konnana ambe mahina misri bala ala sonama mahina juma misri ba anana beni a juma doyen no kera juma don février kalot le temps ani wolonvla san bafla ani temps ani shegi misri kun wasalembe ni jama chamaye ina fo awere kunyebe ala chogoya minna hukumu konnana misri wele kan ani almamika khutba anga nyemada ofe. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. المالك الرحمن العظيم السلطان الواسع الإحسان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. ألا إن عقل الناس عبد عرف ربه فعلاه وعرف عدوه فأساه وعلم سرعة رحلته فتزود لها وعلم دار المقامة فأصلحها. ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اللهم كن لنا إليك دليل ويسر لنا إليك سبيل بحرمة من لا نبي بعده. اللهم أصلح الرائي والرائية. اللهم أصلح الرائي والرائية. اللهم أصلح الرائي والرائية. يغفر الله لنا ولكم أجمعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. la dala juma khutba kene konnana ni salu banat manamina ambanga almambo bismillah o hukmu konnana bi ani almami an flene nyogon ka ina fo awira kunye bala chukamina ana bena jeka musalaha nyogon fe aywa fenna femini awira kumba donka koro nga bitani ni ala sona ma amena ke flakana sabla anga almami bamananga jelente alema kosobe wala amena nyingali mununa abunu jabi aywa flakana ni ala nakira sonama almami min chalmin ma min jetuma min jetta alla ina la dum min jettuma joni min jidi lamdade ma inde ma e yottene ma holno bieteda e holno jettedda mi weltima e noddango he hande en barkini Allah e annabijo mun en jetti Allah e annabijo mudum jonde men donde eden nyaagi Allah e annabijo mudum yo Allah hokku en mojjere aduna e l'akhirah bietemi ko Dawuda Tall joni min pami onon no kedirɗon joni almami o wiyete ko Daoud Tall ceerno Daoud eɗen gandi hunde fu sababu ne hen min jiiɗi andude miside mawne mahina mo gonɗen e dow mun he hol sababu no keɓirɗa wonde almami mun min jiiɗi lamdade ma ɗum aha tabarakallah mi ɗum ɗon sababu muɗum ko alhamdulillahi rabbil alamin aywa ko almami amen goto enen ɗo wonno Allah waɗi mo rutti e yurmede Allah omo wiye Seeku Kanouté on saa noon o rutti e yurmede Allah min joƴƴini almami goɗɗo joƴƴina ko on hoore mum noon darti yomi won naibu muɗum gonmi naibu makko ko ɗum woni sababu mum almami joƴƴinaɗo o wiyete almami joƴƴinaɗo ko almami Sankum Kanouté on ko noon wiyete duttiɗo yurmede Allah o on wiyete ko Seeku Kanouté joni min paami ɗum e min gandi no fewi neɗɗo wawa wonde almami e gardoɗa yimɓe ha jangga e min jiiɗi andude banggal gandal hol e seeremɓe ɓe jang e hoɗum janguɗa jungo mabɓe kadi eyyi alhamdulillahi ceernam wiyete ko Cheikh Mouhamadou Oumou rahimahullahu anhu koye on jangumi Qur'ana koye on jangumi Sariya aywa alhamdulillah mi yahani nokku goɗɗo fof ko e jungo on goto woni ceernam ha on kadi rutte yurmede Allah banggal almudagal ko ni natire e jungam sago Allah sago mum mi sikki joni onon goto mon fof on paami almami nokku mo jangi o e ceerno mo jangi dow mun o e joni emin gandi almamiyagal weɓani
ko caggal yimɓe gon won yimɓe wonɓe caggal ma aɗa ardiɓe haalaji ne keewi kadi almamiyagal almami yoɓetake an wonde almami mahina yali a yi hen tiiɗallen? alhamdulillahi mi yani hen fof tiiɗalla ko jooɗimi e muɗum ko sabu alhamdulillahi rabbil alamina almami mo ndewnome e muɗum o natirmi naibu yagal ngal ko on saa ko 1977 nden puɗɗimi joni noon gondumi on ɗon almami ha yetti 2007 ɗum ɗon woni rutte e yurmede Allah yalla yurmomo yaafomo nde woni caggal mum ɗum woni jooɗimi e almamagal he almami joni kay haalaji ɗi fof pamama joni emin yiiɗi hol noddago ngo joguiɗa faade e julɓe fof pour que yimɓe fof mbawa naftirade haala ma e khutba mo kalɗa joni o yimɓe mbawa naftirade mo kadi aduna o hande ni jiiɓi banggal islamu yimɓe paama islamu yimɓe no foti rewirde islamu paama tama Sherifla TV hande ndaare aduna fof sa yeehi hande Amerique a yeehi France kala to gonɗa e aduna hande Sherifla TV ne ƴeewe surtout ma émission gonɗo hen juma khutba joni noon yimɓe fof ko keɗel ma woni so Allah jaaɓi wasiyam ko kay mo mbasiyimi mo mbasiyimi yimɓe yo tinno yo yimɓe tinno ñaago kawra ko kawra hunde fof ko kawral hunde fof ko kawral awa sariya o ko sariya tan o wona ɗiɗi ko gooto kala no l'imam maliki rahimahullahu anhu kala no o habrirno e nder defte makko ɗe fiqhu dendagal fiqhu o fof no habriri hen ni ko ɗum laawol gotol hay goto worani goɗɗo on awa enenne ko on ɗon mazhaba joguiɗen aywa min calmina goto fof inde mum e yettode mum onon hettinoɓe o saaha juma khutba émission min hande emin gonno nder mahina woni ko raison kay joni noon min calmina goto fof inde mum yettom emin do yo Allah holle o saaha e balma ambaw fo ka wala man do ina fa ngu ñafa o cogo mina ani almami min ko min ñogon fe en fana nga cogoro ba bamanan kam man do ama mahina almami bade do hakilla ay kuma munu fof lakana ay kalanka e yoro munu na adasero uma ay dugu kalanka e ro kelen karamo kelen bara fokata kalan kunce almamiya sababu soro cogo aya fo fana almami min kumbe aywa ala sona ko fatulen kofe uye kalfa di almami flana ale de kara o kanna ibuye fo ala nana ke 2007 o fana ka kalfa minenala kata 2007 ni 600 ale de almamiya mais abe naibu ala depuis 1977 abe naibu ala wala san bisaba aniko alhamdulillah ambado e feminye o tetle fly o tetle sabay wala ka fo ka wali nyumando aw munun sogole banna Sherifla jabarani sanfela la anya fo ngo Sherifla TV abe jie fan bela jelen fe ibe yoro ikara Amerique ikara France e basoro wala kuma kan nunu akunye wasanga mine ka barake na jumani nyogonche jurmu ya fam imbala anga se ka soro na fam munun bala almamu ka khutba ube mun fo anga se ka lame ka anto anga barake rola ka anto anga demba yawla ka anto ambe fango fa anga do ka fo alabe wala abe sababu nyuma e ankara mo ba mi Seydi Cheikh Ousmane Madan Haidara ni ya aleka hakilna belebele mimba to islamé o be se ka fara ñogon ka do dakelen fe ka bo dakelen fe ka wale ñumondo ka fo ka wale ñumondo nga awnte bo kuma kono fiyo fo ka ta soro ni duna dugu ibita soro a dugu tigi bala alhamdulillah ni almami yororo e kana ka don ka fo ko dugu tigi be anga dugu tigi ba ambolo koro amina dakunye fladama ay ni sondi ami soro ni ko la no e Sherifla TV ka bobo mako kana imahina bi kana almami ka khutbata ani ni sondi ami bala akase ko la islamé o makene konnana Mamadou Diallo ne mayna dugu tigi ni soja baraka bonyane banka ka daka silameya be yiriwale ya silameya be korotale ya ala ni almami mi file ka kuma do de farala silameya ka ka da ale ka depuis 1977 pour kana bla bila aye almami ya soro akera kun korotai dugu fana yiriwala ala na ka duwawu juma o juma be duwawu ke muso ni cɛ denmisɛnnin ni mɔgɔba duwawu jarabira duwawu minɛna an bɛ sirifula an b'a fɔ madame Haidara an b'a fɔ Mali bɛɛ y'a ka kuma kan
mali bɛɛ b'a nɔfɛ mali bɛɛ b'a tuguni a la ala ka sini kɛnɛya d'a ma ala ka laban ko ɲuman d'a ma hakɛto b'a la sala mahamadu nin kun ye Mahina dugutigi ale ka dakuruɲɛ fila ye aw bɔra ka min lamɛn sisan o la kuma daminɛ na an kun y'a fɔ aw ye k'a fɔ an bɛ Mahina juma misiri ba kɔnɔna na n'o alimami ye Sheikh Tale a ye khutba minnu kɛ aw y'u bɛɛ lajɛlen ye faamuyaw sɔrɔ o la ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu sɔgɔlen bɛ nin waati in na n'aw bɛ k'an lajɛ Cherif La Jabaranin sanfɛ ka ala deli ala ka waati wɛrɛ yira n na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون